Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gukubitwa inshuro n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse benshi mu baturage bashyigikiye umutwe w'inyeshyamba za M23 baragaragaza ko imirima yabo itazakomeza guhingwa n'inyeshyamba za FDLR inera hamwe n'igisirikare FARDC cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bafatanyije ku rugamba muri iyi minsi. Imirwano yarimbanyije mu bice byose bigaragiye umujyi wa Goma ndetse kuri ubu abaturage bakomeje guhunga ku bwinshi kurusha ibihe byabanje nyuma y'uko amakuru atangajwe ko kuri ubu M23 bigeze mu birometero 8 ugana Goma ndetse kuri ubu kandi abaturage benshi batangiye gushya ubwoba batangiye kwerekeza Bukavu ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bitangaza amakuru bikorera Goma byabyutse bishyira hanze amakuru akomeye cyane ndetse yongeye gukura abaturage imitima ku byerekeye abagaba kuri ubu rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasiwe ku rugamba ndetse kuri ubu inkuru ikomeje kuvugwa yakomeje kugenda icicikana cyane n'uburyo igisirikare cy'inyeshyamba za M23 bafashe miri umwe mu bagaba bakuru b'ingabo za leta ya Kongo muri Kibumba ndetse warushinzwe ibikorwa bidasanzwe. Lieutenant Colonel Asumani komando wa batayo ya 213 waruyoboye ibitero byo guhashya M23 muri Kibumba yafashwe miri n'uyu mutwe bari bahanganye muri Kibumba ndetse mu mirwano ikomeye cyane. Guhaye ikaze ku ruhando rwa politike mpuzamahanga y'ibikomeje kugenda bivugwa ndetse na byinshi biri kugaruka mu karere ka Afurika ibiyaga bigari no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho urugamba hagati y'ingabo za leta Kongo FARDC n'umutwe w'inyeshyamba za M23 rurimbanyije ndetse rukomeje kuri ubu nyuma y'imirwano ikaze yabaye kuri iki cyumweru aho bivugwa ko iyi mirwano ari yobowemo n'umuyobozi mukuru wa diviziyo y'ingabo za FARDC zibarizwa muri diviziyo ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Are waje nawe kurasirwa ku rugamba agakomereka. Ibi kandi mu gihe byabaga ku ruhande rwa FDLR bavuga ko imirwano ari hagarariwe na Colonel Ruhinda usanzwe ari umuyobozi wa FDLR ndetse kuri ubu wari wazanye abarwanyi ba FDLR babarizwa muri operation cyangwa se muri groupe yitwa CRAP ikorera mu izi inyeshyamba za FDLR muri rusange. Imirwano yibanze mu bice bya Kibumba Kanyamahoro ndetse nizwi nka 3 antenne hose hagenzurwa na M23 aho FARDC ashaka kwisubiza mu bice bigiye bitandukanye bya Kibumba. Ingabo za leta Kongo FARDC zifatanyije n'inyeshyamba za FDLR rizahiriwe n'uru rugamba dore ko Lieutenant Colonel Asumani afatiwe ku rugamba ndetse Lieutenant General Are agakomereka bikabije ndetse biratangazwa ko mu kigo cya gisirikare Goma hakomeje kwakirwa inkomere ziri gukurwa Kibumba ndetse kuri ubu kandi imirwano mu gihe gikomeze biratangazwa ko M23 kuri ubu bikomeje kwegereza bikomeye cyane uyu mujyi wa Goma. Lieutenant Colonel Asumani n'umuyobozi wa batayo ya 213 ibarizwa muri brigade ya 22 brigade kandi kabigizwe n'umutwe w'abakomando baje baturutse Kinshasa mu rwego rwo kurinda umujyi wa Goma nk'uko babisabwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wagaragaje ko inyeshyamba za M23 zifite umuvuduko udasanzwe mu kwegereza Goma ndetse nabo yitabaje bakuye Kinshasa nabo bakaba bakomeje gukubitwa inshuro ndetse kuri ubu bikaba bitangazwa ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gutsindwa bikomeye cyane. Lieutenant General Asumani akaba yaje kubafatirwa ku rugamba mu buryo bukomeye cyane ndetse inyeshyamba za M23 ziragaza ko zikomeje kugenda zegukana intsinzi mu bice bigiye bitandukanye uhereye Kibumba ndetse n'ibice bya Kanyamahoro FARDC ageragezaga kwisubiza ndetse kuri ubu kandi biratangazwa ko uyu Lieutenant General mu ngabo za leta Kongo FARDC yaba yamaze kujyanwa ku gace gafatwa nk'icyicaro gikuru cy'umutwe w'inyeshyamba za M23 Bunagana mu gukomeza gukora amaperereza y'ibijyanye n'ibitero bishya FARDC yifuza gukomeza kugawa ku bice inyeshyamba za M23 ziri kugenzura ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu kandi akomeje kujya hanze amwe mu makuru akomeye cyane ndetse atandukanye agaragaza uburyo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gutakaza ofisiye bakuru ndetse n'abasirikare benshi ku rugamba dore ko ibitaro bya Goma bya gisirikare benshi batangaza ko bimaze kuzuzwa n'imibare y'abakomeje kubyakirwamo ndetse kuri ubu basirikare bari kwinjizwa mu iki kigo barutakura umubare w'abasivile bakeneye ubufasha ndetse bajyaga bahabwa n'iki kigo cya gisirikare kiri mu mujyi wa Goma. Kuri ubu kandi uretse Lieutenant Colonel Asumani wa FARDC wafatiwe ku rugamba hari andi makuru agaragaza ko umugaba mukuru ndetse ukuriye diviziyo ya 11 mu burasirazuba bwa Kongo Lieutenant General Are nawe yaba yamaze kuraswa ndetse no gukomereka bikabije cyane ku rugamba rwumvikanye Kibumba. Inyeshyamba za M23 ziragaragaza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyahisemo inzira y'intambara nyamara mu gihe ibimenyetso bigaragaza ko izi ngabo za leta Kongo zititeguye guhanga ndetse no kurwana n'inyeshyamba za M23
nk'uko komanda w'inyeshyamba za M23 uvugira igisirikare ndetse kandi nk'uko uvugira igisirikare cy'inyeshyamba za M23 Major Wiringoma akomeza kugenda abigaruka. Baragaragaza ko FARDC kuri ubu bidafite ubushobozi ugereranyije n'umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse ugereranyije n'ibyo bakomeje gukora ku mirongo y'urugamba n'ibisubizo biri gutangwa ku rugamba. Igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kugenda gishinzwa kugenda bigura intege ndetse ibi byose bigakurikirana no ku bice bakomeje kugenda bagenzura, habe ibice bigaragiye Goma ndetse n'ibigize teritwari ya Nyiragongo na Rucuru, byose kuri ubu bikomeje gufatwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Biravuga ko kandi inyeshyamba za M23 zakomeje imirwano noneho zinjira cyane zirenga ibice zari zisanzwe ziri kubarizwamo. Kuri ubu amakuru akaba atangaza ko zenda kugera i Munigi, aho ingabo za leta Congo FARDC zazanye ibirindiro bishya mu gukumira ndetse no kurinda ko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 wakinjira mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umujyi mukuru muri Kivu ya ruguru ndetse nk'umutima w'ubukungu w'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu kandi hari amakuru akomeje kugenda acicika nerekana ko mu kigo cy'ingabo cya Rumangabo FARDC yagabye ibitero no mu bindi bice bigiye bitandukanye, byose ingabo zaze gusubizwa inyuma ku muvuduko uri hejuru mu kujya gutabara ndetse no kwegereza umujyi wa Goma. Bigaragara ko kuri ubu amahirwe menshi ari kwerekeza ku mutwe w'inyeshyamba za M23 ko bazafata uyu mujyi ukomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu kandi M23 ikomeje kwigamba ubushobozi ntagereranywa ndetse iragaragaza ko indege z'intambara za leta ya Congo FARDC zifashishijwe ku rugamba, ndetse kuri ubu kandi bivugwa ko zimwe mw'izi ndege zidasanzwe zazanywe ndetse zikegerezwa mbere mu bitero bidasanzwe ndetse no gukomeza kwifashishwa n'igisirikare FARDC cya Repubulika Demokarasi ya Kongo nta kintu zigeze zibafasha mu guhindura imirongo politike ndetse n'urugamba bakomeje guhanganamo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 hirya no hino mu bice bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu kandi hari amakuru akomeje kugaragaza uburyo inyeshyamba za M23 zikomeje politike ndetse n'imirwano zegereza Goma, ikibazo gikomeye cyane ndetse benshi bagaragaza ko ari ikibazo cy'ihurizo rikomeye cyane kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abakomanda bakuru operation mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu kandi imirwano irarimbanyije Kibumba, Kanyamahoro ndetse na Twantene, agace gakomeye cyane kahoze kagenzurwa na FARDC ndetse na FDLR ku bufatanye, ariko kuri ubu kandi bikaba byaramaze kuba ibice by'ubutaka bigenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Kuri ubu kandi amakuru akomeye cyane atangaje akomeje kugenda agaragaza uburyo umutwe w'inyeshyamba za M23 nawe ukomeje kugenda ukora ibidasanzwe ndetse ukomeje kugenda wigabiza bikomeye cyane ibice bikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, biri gutuma FARDC ndetse n'abaturage bahunga ku bwinshi. Ndetse kuri ubu mu gihe imirwano ikomeje kwegereza hafi, hari amakuru atangaza uburyo Goma igiye kuhinduka ikidaturwa nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zikomeje gusatira ndetse no kwegereza bikomeye cyane uyu mujyi ufatwa nk'umujyi mukuru mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse umujyi ubumbatiye ubukungu bw'intara ya Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo.